Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Amasua malulla makhilla matalaqtanchipa awqan kichkan wawqilaykuna pallaykuna kaynata chayaykaramachkanchik. Revista semanal Rimarininchi nisqan programallanchikwan kunan sábado mana mao viernesllapiraqmi kachkanchik mama ñuqa sábadoman ña yaykuchkasqani. Bien wawqilaykuna pallaykuna kunan viernes kimsa punchaw abril killarik wawqilaykuna pallaykuna paqarin revista semanal Rimarininchi kunanmanta riki ña promocionaykuchkanchik ña wawqichayaykuna panchallaykuna pero kay Rimarininchi informativo regional que revista semanal Rimarininchi partinmi riki revista semanal Rimarininchi nisqanwanmi qallarirqanchik riki puntata chaymanta unay wata sábado domingo llamkarqanchik chaymantaqa sapa punchaw ña wawqilaykuna pallaykuna yanaqa kunan riki willakuykunaman yaykusunchik kay programallanchikta a ver vamos a pasar a los informaciones nisunchik ya bien wawqichalay panchalay llaki riki wawqilaykuna pallaykuna llaqtanchikunapi kay punchawkunapi parachaykamuspan wak norte laota allinta churarusqa kay para wawqilaykuna pallaykuna hinaspan afectarusqa nisunchikya llaqtakunata wasikunata wawqichalay panchalay kaypi churaykullasunchik kaypi kay sector Purun nisqanlawpi Purunpampa norte lawpi wawqilaykuna pallaykuna kay altunmanta chay lluqlla hamuspan qaqaripumuspan ñitirusqa wasintinta chay wasin tuñikuykusqa chaypitaq papan maman y wawan wañukun taytan kasqa puro jóvenes wawqilaykuna pallaykuna Honorato Ubaldo Tolentino 28 años warmichanñataq Grimacea Sumarán Rojas 21 años ese paschalla warmachanqa tawa watachawña kasqa seguramente jovenchallankupi ukllawakururqaku kay sepas a ver kayqa 17 llampi wawakurqa kay parejanwan ukllawakurqa entonces ya pareja riki warmallankumanta kuska karqaku tawa watachaw kasqa warmachan paypas wañuku wasin kayna wichiykusqanwan kaypi qhawachkanchik altunmanta kay mito amigospa kay pirqata tuñiykachin kay wasi ukupitaq yachkarqaku puñuchkarqaku y puñuchkaqta riki wawqillaykuna pallaykuna ñitirullan kaypi qhawarisunchik fotopipas kay kamanman wichiykusqa kaman kaypi kaman kachkan frazadan qaya manachu rikukunchu mamallayman ahorita huklawmantaman qhawachkasqanchik kayta apagaykusun vamos a ver un ratito imata chay ruwachkanchik kayta apagaykusunchik hinaspa kayta churaykullasunchik ahora sí doble imagen lluqsirusqa entonces ahí está kaypi qhawachkanchik wawqilaykuna pallaykuna kaypi kaman kachkaqayan kaypina
Frasodachan kay kachkan mana nota kuchkanchu chaytayka romi perqa kamas puñuchkaptinku wichaykuspan niterlasqa kaypi kaynata mikun awqillaykunaka kaynata ¿ves? Perqa kanchu chayna llaki pasakurun awqillaykuna puriyaykuna kay norte lawpi mana chayllachu kay Panao chaypiqa mana kay accidentillachu pasakurun sino incluso awqillaykuna puriyaykuna nisqanchik kaypi chay así tenemos varios videos kaypi qhawachkanchik kaypipas igual wasikuna wichirukuykusqa emergencia ninmi rika awqillaykuna puriyaykuna pasakurun wak norte lawpi ari kaypi mas churaykusunchik kay imágenes nisqanta kaypi llamkaykullachkanku riki chay sachakuyniyuqkunata hurquypi a ver. Al frente original ya está con todo el tatuaje ahí, aquí está bien. De noche, llaki pasakurusqa wawqillayqa mito kaytami hurqumuchkanku naspariki hurqumullachkanku awqillaykuna panchallaykuna chay llaki pasakurun kay norte lawpi ancha llaki kunantaqa riki kachkanchik viernes santo qayna punchaw riki karqanchik jueves santo kunan sábado kasqanchik yachasqani y procesión kunan muyuykuchkan santo sepulcro ninkumiki santo sepulcro chay riki ñaqa las 3 manta procesión muyurirqa riki wawqillaykuna pani challaykuna y mana chayllachu sino turistas chaynallataq feligreses total descontrol kay Plaza Mayor Peneron riki wawqillaykuna puriyaykuna chay riki nisqanku total descontrol karon mana respeto kanchu kay tradición man nispa mana kanchu personal policial mana kanchu personal serenazgo de Municipalidad Provincial Huamanga mana kanchu vigilantes munasqankota ruwakuronku incluso chay yaku paqchaqchata kachkan riki yaku paqchaqcha Catedral Chimpampi chaykunatapas liwsi perderachinqa chacharonku nichkanku incluso kurralaykusqaku ama qachanankupak pero igual wawqillaykuna puriyaykuna llumpayta upyaspas chayllapi isparqarinku botellakuna tukuy pampapi semana tranca nichkanku riki a ver chayta qhawarisunchik wawqillaykuna puriyaykuna semana santa a diferentes medios riki kaykullachkanku imaynaman kay naqa kay fiesta teja nichkanku riki wawqillaykuna pani challaykuna ahí está, continúa el Santo Sepulcro procesión nisqanchikna riki kunan hay una programa siendo las 8:11 de la noche, estamos ya en vivo y en directo para cada uno de ustedes en esta solemne procesión del Señor de Santo Sepulcro y de la Virgen Dolorosa. Las 3 de la tarde tañataqmiki chawpi punchaw tañataqmiki Chakatanco y pajarinpaq riki kanan limpiuchaña riki según tradición judía mana kayqa tradición católicacho mana tradición cristianacho sino esa tradición judía aunque claro chay judíapi chay primeros apóstoles paykuna
willakunku chay Bibliapipas qillqasqa kachkan y chay tariki adaptaronku kay Iglesia Católica kunanqa procesionkunariki de Santo Sepulcro y chayñataqrika chay Sábado Gloria chay qariki ya cristianizasqaña nisunchik pero desde puntamanta kay raymikuna hamurqa kay religión judía ocupi wawqillaykuna palaykuna chaynan pasakuchkanqa willakuykuna wawqichallaypani challay kay wamanganchik llaqtapi chaynallatak riki wawqillaykuna palaykuna nichkanku kay mayka maya cierto yachasqanchiknariki kay elección hamuchkan hinaptin nichkanku mana nichkankuchu sino tayta Antauro Humalam nin kaynata riki kay embajada Estados Unidos paykunam kunan ña fraudita yanuchkankuña imaynatapas kay Estados Unidos munan kay Perupi kay derecha casta ganaronanta o bien Aliaga o bien Keiko o bien kay Rafael López Aliaga Alfonso López Chao López kunataqma iskaynin Rafael López Aliaga unañataq Alfonso López Chao entonces o bien López Chao o taqriki mayjinpas paykuna casta ganananta munachkanku mana kay izquierda ganananta munanchu por ejemplo pikuna mana ganananta munachkankuchu kaypi ñawinchachkanchik rikaw paykuna ganananta mana munachkankuchu mana Juntos por el Perú ganananta munankuchu ni kay Arturo Fernández el Camino Diferente ni Vicente Alanuca el Puneño ni Ricardo Belmo ni Yunel Escano aquí Yunel Escano tumpa paykuna kastanej pero ya centro total centro mana por ejemplo kay Charles Carrasco o Frente Esperanza paykuna ganananta munanchu ganaron haynaptinpas imas pasakunqa wawqillaykuna palaykuna rantin haku kay ganadorkunata riki porque tayta Castillotapas igual rantiyta munarqaku pero mana atirunkuchu rantiyta riki wawqillaykuna pallaykuna entonces chaynapi kay tayta Antauro Humala nichkan riki ñam embajada de Estados Unidos que cosas peligrosas paykuna ñam fraudita yanuchkankuña nispa Jorge Caramunku wawqillaykuna pallaykuna ña Jorge Caramunkuña chay rimayta mallaymama entonces se viene el fraude se viene gran fraude chayllachu kunaqa tumpa chaqruta ruwasunchik kay elección cercamuchkanña prácticamente huk semanallaña kunankinataq qariki ña hawanllaña kachkasunchik piman votananchikpaqpas paqarinmi inchataqa ya votanña chay votunchik hukña richkasunchik kay tayta yachasqanchikna kay tayta Porqui quererqa qayninpa punumanta qhariyaramunku ni campaña ruwanantapas dejarunkuchu chayñataq qayna punchaw rin kay Apurimakta chayaron chaypiqa lograron policiakunataña chaypa qariki minkarukusqa policiakuna harkakuptin chay mitinta ruwakunku hinaspa chaypi riki chay mitinninpi llaqtapa contranpi kay tayta Porqui riki qaqchaspan insultaspan tukuyta nispan chay campañanta ruwarqa de paso promesankunatapas nisparaq rikaw ya inatin tukurun chay campaña chay mitin Apurimakpi lluqsimurqa Porqui aunque policiapa controlasqan total imataq pasarukun harkarunku wawqillaykuna waqna achka runa riki uyarikurqa riki plataformakunapi rimasqan riki y achka runa suyarun hinaptin chay cercanpi kasqa huk iglesia chay iglesiaman ña yaykuruspa chaypi ña protegikun hasta policía hamunankama policía hamun hinaspaña chay policiakunawan ñam kaqlla hurqunakun hinas camionetapi kaqlla ayqichinku Apurimakmantapas riki harquramunku Apurimiñukunata nin kaypi mana repetinapaq kaypi rimaykuna
hacharunakuna nisqa kaypi kachkanrika Españapi ñawinchanaykichispa alguna kanki terrucos wañurachaykichikmi roquetes nispakuna wawqillaykuna palaykuna ¿qué tal kay porque kaynata campañapi kaynata niskan ganaronqa o sea nisunchik ya por obvi ganaron chinaspa imatachiki kay porque ruasonchik peor que Donald Trump Donald Trump es otro loco peor que Fujimori karonqa rico wawqillaykuna panchallaykuna entonces mana allinqachu riki mana allirunqachu kay pero kachkan yarunankuna qatiqkuna tawan taqllapayanku allinmi papay allinmi mamay nisparikyaw son cosas bien entonces tumpata kayta riki chaqruchata ruwasonchik niskarqaykichik wawqillaykuna palaykuna kaypipas niwachkanchik otra publicidad kay Semana Santa manta rimachkanchik políticamanta rimachkanchik nirqaykichik chaqruchata ruwasonchik nisparikaw aquí kay allin kaypi niwachkan descontrol total chay controlasqañam kachkarqa pero kunansipaqlla descontrolakuruykaron borrachera hasta chay nisqanqa kay patrimonio cultural chay Semana Santa chaytapas perderonmanmi chayqa tumpachkanqa arzobispo Salvador Piñero y Ministerio de Cultura nisqanqa ultimatum turistakuna chaytaq chayramunku qhawakuq pero mana respetankuchu kay tradicionta nitaq policiapas nitaq serenazgopas kanchu chay respetachiq y chayqa hachachachkan kay UNESCO chayñataq riki kay kay Ministerio Culturapi kachkanchikaw como patrimonio cultural kay Semana Santa yakuchana como patrimonio cultural de la nación. A veces festejan que hay patrimonio to lograron chiña pero sichu mana manteninkichu chay ruraynikita nasbaq perderoaqmi por ejemplo vinchos lograron chay carnaval vinchino nisqanta igual sichu mana manteninqakuchu imam kaqta chay qillqasqanku chay presentasqanku kaynata ñuqaykuran kaynata ruraninku chayta hamuq watakunapi tikrarunqaku manaña ruranqakuñachu o chirachinqaku o cambiarunqaku pueden perder, pues lograron esas cosas pueden perder, para mi chaga lograron chiña, ya con eso deja, ya estamos, ya, nis parik, chayna ya taj con Semana Santa, ambulantes pas mallay mama, invadero llankay, mama, y matajchay. Ahora vamos a atender este celular, no sé si es algo, a un ratito. Chay hanamiki chay telefónica mgasqa. Bien, entonces wawqillaykuna palaykuna entonces niskarqanchirikaw. A ver kaypi ni aló ni paso, sino kikillan rimakuyta qallakuyku. Felicidades nispaña. Ambulantikunapas igual kay total descontrol kunan autoridad ayta imansutin kay alcaldenchikpaq Charango, Juan Carlos Arango, mana respetachinchu kayakuchu llaqtanchikta wawqillaykuna pallaykuna y total descontrol kaykurun ambulantikunapas riki kay Semana Santapaqa maymi feria ruwakunallanku paqarimi siqari kay Akuchimay pero Akuchimay mayna kichkakunqa nisqan riki kay mercado 12 de abril chayna dirección regional educación chaykunapis veredakunapiña ambulante riki tiyakurunku carro purinan antapas wichqaykarinku kichkicharunku y chayñataq riki runa purinan chay vereda anchayta ocuparunku hinatenqa hasta carruwanpas saruchikunankumanta wawqillaykuna pallaykuna. Entonces, total, maytaq chay autoridadninchikuna, saludos a Denis Choquecawa, retransmitimos a través de frecuencia 100.5, chaynata 89.7 de Radio Agricultura.
Niskarhan total descontrol kay wamanganchi kachkan mana orden kancho y mata chay taita charanguito kilekona palekona roa llampas kaina konam huklaw kunapej kay Semana Santa taitanchik Jesucristo ta acompañas chinispachi kawaichi kay kichkat sepego mama tuna kichkat kichkat tawa sepego kospapori chal flagelo católico no me agarré ay mi ponche asunto chico una pancha le icona Semana Santa Ayacuchana. Bien, acá en Arique, que vamos a Semana Santa pas apaco y cuchcan para chapas castello canchik y que hay una chajoro chatare que mana que o rinjampiña chorique arima sunchik. Ñasrico augilaicona palaicona acá Hermandad de Cargadores del Señor de Pascua organiza coiconco en aspas chay peogilaicona palaicona nichcanco incluso poluchante en su marchat organiza coronco en aspa nichcanco rique ñojaicom chay jipisasco kay Pascua Resurrección nisjantanispa. Pero manas cancho chay hermandad de cargadores jamanas chay kunan se chay rico ramon ima pa porque chay jepipacuspanco paikona julgit gana chacoy tamunachcanco chay raiko rico era chimunco aukelaikona palaikona chay pas kachkanta chay nichcanco kay Ayacuchopeja manam cancho chay hermandad de cargadores de Pascua Resurrección. Manam pipas maipas jepipa con man miliu llaqtapam nispachay pelio pascachka pasakuchkan kay organizador con agua con la pelegona aganichkan quieren adueñarse autodenominado hermandad de cargadores mamaya y mama hermandad cargadores de Pascua Resurrección recordamos que kay con diversas publicaciones Hawaii Gulachkanchik ¿no? Kunan gache sutiwaña rico ramo, cargador de Cristo resucitado. Poluchantingra somaj, claro, por una parte, somajchaya poluchayo uniformadito, pero augriegona pelegona, y matak paikuna objetivo. Justamente que hay tradiciones Huamanga, que hay Semana Santa. Jalnapuncha, Kunampuncha, Pajarin y Mincha, chay procesión cona desde Abuelonchik manta jamón y chay tarique ninco mantenenanchik. Ma chay conat cambiananchik pero recordemos que hermandades, no sé, y más soteos con añach. En las pay con aña, rique ya papaja, pay con aña, dueño, yo hay como hermandad, yo hay como ni España. Y naspa nichcanco aqueja y na devotos que hay Pascua Resurrección y que hay todo que hay Semana Santa Pascona mana existincho que hay pero peja ningún hermandad manam así que llaqtapam manam kayqa qukaqnin grupo Pacho kaqnin sector Pacho manam nispari que nichcanco justamente denuncia pública rico por hermandad paikuna rico presenta con en español hay como jepisajo Pascua manam hukuna entonces chay piniscanco chay negocio tamroachcan con ispata chay hermandad con ataj negocio ray con chay pasacuchcan nichcanco entonces qué está pasando a ver pitas hay tradiciones de Huamanga, tradiciones de Ayacucho, chaita respeta y gachenga. Con cambiach cangoña, puro hermandad, recordamos que nos imas oteos con años campas. Mana chaija alincho, augile gona, pan y chaya y con, porque hay tradición en chic también que chaja, ticrach canco.
manam riki chayqa allinchu abajo grupukuna dueñakuykuspa manam ñuqaykuña manam ñuqaykuñam ñuqaykum chaytaqa rurasaqku nispa mallay mama pitataq kaypi chakatarullanku. Ay, ay, ay. Aquí está el famoso hermandad. Aquí está el famoso hermandad. Jawaykusunchik chay hermandad kunata. A ver, ahí está. ¡Ayacucho 2026! ¡Cristo! ¡Vive! ¡Cristo! ¡Vive! ¡Cristo! ¡Vive! ¡Hermanos! Ahí está el famoso hermandad de Cristo resucitado. Cargadores. Chaykunan yankunan qarikurimuchkan kay tradición ninchikta tikraspan umallamami imapin tukurusonqa chaymantaqa lliw Pascuatapas privatizaronqakupas chaymañachusmi chayachkanchik wawqillaykuna pallaykuna Pascuatapas privatizaronqakupas chayñataqa kay Semana Santapi wiskayna saschakuykunan pasakun chaymanta cuidakunanchik tumpata wawqillaykuna pallaykuna ima sasachakuy manan kay Pascuamantachu chay sasachakuy nichkanchikqa sino a veces celular seriki wawqillaykuna pallaykuna llakita aparamun ima llakita a ver kaypi churaykusunchik sumaqchata kay sentiachaykusunchik ahora sí celular su wawqillaykuna pallaykuna toqllaron cargasqanpi chaynichkan manas llumpaytaq carganachu kay celulartapas nispa pero carganaykumi baja corruptenqa pero a veces qunqarunchik churarayarachinchik rikaw ña cargayta juntakurun ninatipis cargarayakuchkan kaypi tuqyarusqa kay San Juan Bautista nisqanpi kay pasaje Tupac Amaru nisqanpi celular wawqillayku pallaykuna chayta limpiachkan tuqyarusqa kayta tumpa bullallankachik kay pasaje Tupac Amaru distrito San Juan Bautista nisqanpi celularta cargasqa seguramente chay batería tumpa laqlachaña karqa otaq llumpayta karigapayatin punkipakurqa porque mana hawanchikchu porque celular qariki sumaq kunanqa sumaq wichqasqachaña puntatam riki chay bateriaqa cambianalla kaq enatin chay celular tuqyarusqa wawqillaykuna pallaykuna tuqyaron inatin chay nina pawasqanñataq chay wasita ruparusqa paykuna niriki chay ukupis kachkasqaku riki warmakuna jovenkuna musicata uyarikuspanku ikipuntin riki ten chay celular sobrecargakurusqa sobrecargado ningunmi chay llumpayta cargaruptinku ña 100man ña chayaron enatin chinallaraq riki cargarayachkarqa enatin tuqyarusqa y kama cercanpi seguramente carga chay cargasqan chaysi chay kamaman ratuchalla nina pawarukuykusqa chaymantaqa kay kamamantaqa purikuytaña qallakuykullasqa wawqillaykuna pallaykuna chaysi bomberotaña qallallanku bomberoña yanapanman kasqa chaqa bomberoqa wachka nispan pichachkanku riki chay allpachankuna kay wasipim kay pasakursa hay que tener cuidado tukuy pampapi colchonkunapas tukuy lliwmi ruparusqa cierto ñuqaqa basurachik nirqani manan colchon rupasqan colchonmi kasqa kayqa riki chayraq kunan hawapaykuna sumaqta ñuqapas kay wasimanta pichamuchkanku lliw rupasqata kay colchonmancha ruparusqa allin colchonraq kasqapas chay colchon fierroyuq riki y cuidado wawqillaykuna cuidakusunchik si kayna celularkunamanta yanqañataq chayna uyanchikpipas tuqya imachkanman manan primera veschu kayqa pasakun wawqillaykuna pallaykuna manan primera veschu ñan puntakunatapas uyarinchikña por lo tanto cuidawan riki wawqillaykuna pallaykuna cuidawan kay celulartapas cargananchik sichon mana alliq hinaña kanqa batería sutillan batería qariki a veces rato apagakunqa
manaña orike normalña chucha hipachang punkis qainaña hawachakon naptenqa especialista aparuichik naptenqa batería cambiaykapush unkichik chay napeqa ña allinña kanqa celularnikichik porque tuqyaspaqa kayna sachakuyta apamun incluso uyarinchikmi achka kutitaña chay celular tuqyaruspan oqllaykuna runa wañuchisqantapas kaypiqa mana wañuchinchu runata pero ichaqa ruparachin wasita ruparon wawqillaykuna pallaykuna un poco a su pueblo también de Urubambasay. ahí está un poquito vamos a ver lo que es procesión de Santo Sepulcro digo chuchay. Ahí está Santo Sepulcro y Virgen Dolorosa chay ñangunanlik Virgen de los Dolores arek haynin paraj Viernes Dolores kay wakllapa chay pampapi mastarusqanku alfombras ninku chay wakpiqa chay hamuchkan chay hawantami purichkan sumaq kayna guardiakunapas waqtachantaraq ahí está wagnatan procesión muyusqa primera vez qhawaykunchik kayna grabaq compañachkankamas waqtachanmanta wagnataqa manam grabaqta qhawarqanchikchu hinaspapas llumpay ñeteykunam karqa wakpiq tumpata organizaykusqaku allinniqta ahí está wagnan pasakuchkan chay procesión qhawaq riqkunapaq wawqillaykuna pallaykuna ñuqanchik mana qhawaq rirqanchikchu solamente kayllamanta qhawachkanchik hasta riki wawqichallay panichallay chaynallataq mamallay mama camionetata hapirunku nin wawqillaykuna pallaykuna kay suwakunapas problematataq urwachkanku imataq pasako niki kay camioneta kay uji camioneta amistrimaypi color plomo ninkurikaw chay camionetas wawqillaykuna pallaykuna puri kachanman karqa kay sector Culluchaca nisqanpi hinaspan asaltanman kasqa wawqillaykuna pallaykuna o sea asaltantikunapa camionetan nisunchik ukpiqa kay patrullero del Serenazgo de Huanta paykuna riki hapirusqaku watu charullasqaku transportistakunas riki chay asaltaqta riki organizasqachi kachkanku riki paykunapas transportistakunapas hati kachaspa paykunas watu charuspa entregaykunku riki kay Serenazgo ya policiawan corrinaykunku hinaspa riki watu chaykullanku ayra uyarikusunchik placa rodaje AHY y manchame 885 muchachos repachamos sí 885 AHY 885 Semana Santa Pisuagonaps asaltan Con policía, ¿no? Con pejar policía en Minacoros policía en Apache detenido seguramente camioneta suapa asaltante kanman kasqa kay Culluchaca lao pe wanta altun perike waka manta watiyunkamanta qadi urpunta. Bien, según algunos testigos que informaron, esta camioneta de placa AHY-885 habría estado asaltando presuntamente en la zona de Mío Patasucro, cerca de Culluchaca. Esta camioneta Hilux SRV, y los que conducen esta camioneta no quieren dar su identificación y han cerrado las lunas. También nos mencionan algunos testigos de que esta camioneta ya había sido intervenido por uno de los serenazgos, metros arriba, antes de llegar al colegio María Auxiliadora, y mientras estaba la intervención, esta camioneta
habría fugado después de haber sido ya intervenido, ¿no? Entonces esta es la camioneta que tiene estas características, lunas polarizadas, que al parecer pues son personas ajenas con un vehículo particular, haciéndose pasar, y tienen sus insignias en sus camisetas de policías. Ahí pueden ver ustedes como de efectivos policiales. Esta es la información que tenemos para el día de hoy, en esta Semana Santa, aquí en el Colegio María Auxiliadora, que ha sido intervenido esta camioneta, repito, de AHY-88, un vehículo particular, pero tienen los que vienen ahí dentro del vehículo, tienen los uniformes y algunas gorras de ser policías, supuestamente, ¿no? Ay, wow, cregon paregona. No policía me que ocuman ya coros que nas pame que apachkas jaco camioneta tak detenido ni caran mana. Ka okum pikar policía pachayo kuna mana policía choga soberon yak me chica policía. Okum pikachkan policía van pachas supuestos asaltantes o pregona. Entonces, a ver, la cuticha que es un chicaipe, que chata, asoy cuptin chaipe, corta chaico son chic, Hawaii. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Parece un policía, que hay carro cupicach. Gorra chayo, su chaleco, no sé, mayor con aracha, morenón, gordo nachara. Caipe, que rojo champions y maya kai. Y mata significan un porte militar, posiblemente un policía en retiro, en actividad, Kangman. O imagina, man, identifica con yo que hay cámara graba y copting wichkaron. Ya ves, wichkachkan. Entonces, yo policía me que o como interviene si hay coros caña ni canchen, man, policía chukasja. Pero imatama que hay particular pejaro granja, a menos que sea de la DEA, a menos que sea investigaciones, pero aunque pay con una caspapas identifica con a mí que yo soy tal persona, yo vengo desde tal dependencia ni spamik. Entonces son supuestos asaltantes. Ya intervenir racoña. En apten intervenir tengo hay risca. Hay que intervenir con cada japinco y mañana echa jaticachana con que puclea y pinaña o película tacho graban película ya pinchaina hay que chinaco a supuestos policías asaltantes ni canico au que le gona pan ni chaya icona si chay con mantaps cuida con anchik con anganos y más con abañas asaltas con apps recordamos que hasta policía pachayos con antes intervenir con las jaco que va a chalay pan y chalay mari que hay programa de chic son ya 8:44 de la noche China yata griki China yata accidente con una pasina ya cachcan o con una yachtan chicona picha y tapas Hawaii con la son chica camioneta o con una pelecona Pawakoyukus Harike Mayuman antes chay perejkona salvacoros que está en apuncho William Haike Chigna chay karukum perig mangas pas warma chunka tawatayo y pichjaruna illas jaco que Semana Santa Casjangraico que le con feriado Casjangraico antes que mayo asliarir que aslia manam karuta pampas hacho porque karuta pamparon mancarga hinaten awanyong mangu karga tumpa yam kasja kaya hinanya chik mujo kamaya kayako sotella kay mujones kamaya kay una tarika luna chanta bajarus panchakachanin tajawa chakamuchkan pero alintach manchari kururjako alinta taka kururjako awjilego no pelegona kay karuchatan pawaikos kay kametota alto mantarika pawaikullar kapas kay información mana completo chuchayamanchik pero igual va a plegona kay problema con a pascach kan arek más rimari ko plegona palegona más rimari kay
programallanchikpi chaynallataq ariki wawqillaykuna pallaykuna qayna puncha nirqanchik kay San Quirwato Mayo maquinariata aparusqa kay Yunkalawpi chaypas kachkanta yaku kaqlla wakinman riki pararuptin tukuytuta parakurqa rayuntinkunaraq hinaptin wawqillaykuna pallaykuna chaypi chay auxiliarqa maquinaria chay auxiliar santa riki chay maquinariatapas aparullanman kasqa. Entonces chaymi nirqaniña kay Yunkamanta rimaspaqa kay mayu patampi wasikunatan paskanankuña defensa civilmi ninan inhabitable paskanam nispa reubicananku porque problema sapa vez kanqa mana chay respetachiq kachkanchu mana chayllachu kaytaq riki kay Sandia nisqanmanta chayamun kay carretera altomanta kaq sullma kaykamusqa kaypi carreterata taparullasqa wawqillaykuna pallaykuna kay vía nacional sector Huaylabamba Huancaluque nisqanta no hay pase kaytaqa mana kunan punchaq pasanmanchu karqa paqarin minchakunan allichay pasanqa wawqillaykuna pallaykuna pues kayta miraykachisunchik kaypi manachu kaypi qusumaqchatachu qawakuchka kaynata wichuyaramusqa carretera kay letrero kasqamuqa carretera muchkan kayta ya no hay carretera total kaytam richkan kay carretera kaypiña rikurirun carretera entonces allin hatunchata riki kayna carreterata ñitirullan y derrumbe wawqillaykuna pallaykuna kay carretera interoceánica ninkumi kayna carreterakunata vía nacional mana interoceánicachu kasqa sino vía nacional wawqillaykuna pani challaykuna kay siempre kay parakunapas kay punchakuna wichirimuchkan y sachakuyta apamuchkan llaqtanchikkunata siempre cuidakunanchik hinallañaya kunan uyentinchikkunapas tumpa minuslla imaynanpi porque Semana Santa chay Pascua kay Vinchospipas kachkan riki fiesta kay trucha, festival de la trucha ninguchu kay natik Socospipas uyentinchikkuna riki aslla kay punchawkunapi kay Semana Santa pasaron natin riki la programación ninchipas kutirimunqa riki sumaqtawan chay uyariqninchikkuna bien wawqillaykuna pallaykuna bien wawqillaykuna pani challaykuna mana chayllachu kay Punolawpi niskanchik chay qaqa ripukuykusqa nispa pero mana chayllachu incluso corte circuitopas karunman kasqa qaqa kaypi rupakuchkan kayna qaqa sullmaykuspan postekunatapas aparqarin hinaptin qaqa kaypi corto circuito incendio nisqanta rurachkan naspan chay cable de energía eléctrica nisqanta perderachinman kasqa kaypi serisqa kachkan chay poste de alta tensión apaq postem kay waqtan parusqa chay qaqa kaynata sullmaykuspan riki kay postitapas afectaron kaynatami sullmaykusqa carretera richkan altunmanta ripukaykamun qaqa y kay ñan patantataq rirqa postikunapas chaytapas aparon y no hay luz nichkanku electrocentro Puno nikurun manan kanchu achki porque cablenchikmi chay qaqa ripukuykuptin chay sullmakuykuptin chay aparon cablenchikkunan chay teperon incluso chay corto circuito paskaron nispa nichkanku wawqillaykuna kayta electrocentro Puno nin llapa llaqtaman kunan 3 de abril justamente 3 de abril kachkanchik. Desde las 8 de la mañana se produce interrupción de servicio eléctrico en su Punolawak Sandia Lawaman ariki nikullan porque kay sector distrito Yanahuaya, San Juan de Oro, San Juan de Putina, Punco, Inambari sectores chay kunapis mana kanchu achki kay problemawan wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu huk
llaki pascaron kaypi llaki wawqillaykuna pallaykuna derrumbe en Huancaluque Pacapampa mallay carretera wawqillaykuna pallaykuna paqwaychata perderachisqa qhawaykusunchik kutichaykusunchik kay videonchikta y ya está. Vamos a arreglar este video porque video mana senteasqa kachkan ahora sí. Igual ukupi kachkan chaka, kay ukupi kachkan chaka wawqillaykuna kayman carretera bajan y chakata pues chawpi niqkama kay qaqa ripuykuspan ñitirullasqa ansi mana chaka undiykusqachu limpianalla kachkan fácil niqlla kachkan carretera kay altumanta suma kaykaramusqa carretera total perdis wawqillaykuna plataforma raja pase lugares que hay una favarina ceja selva este pez tapas una chacataps ya la perder chis antes chacaja con malam sayachkan o limpia igona ali chanalla kachkan rike wawqillaykuna pani challaykuna mas rimari kay programa llanchikpi mas rimari chayñata rika wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq kunan rimarisunchik kay ciencia nisqanmanta chaymanta rimarisunchik hasta científico nisqansi wawqillaykuna pallaykuna ni kurunña kunanja kay columna vertebral nisqanmanpas churaswanñam chay implantación nisqanta chay siriki ña ruaykunkuña primera implantación de columna electrónica mamallay mama entonces mana puriq runakunatapas purirachinmansi kunanqa chay médula electrónica kay qhawachkanchik imatani científikunchikkuna ruwamuchkanpis wawqillaykuna pallaykuna kaqnishkan un avance histórico nispa wawqillaykuna pallaykuna ari kayqa chiqaptapuni que mana piensay columna electrónica kunan kay ciencia avanzasqan hina riki chaykunaña rikurimuchkan imayna chay kay wasachaykipi kay columna vertebral ninchik rika chay tulluchanchikmansi kay sistemas electrónicos nisqanta riki churanku kay umanchikmanta pacha desde la médula cerebral ninchu chaymanta pacha wawqillaykuna pallaykuna imapaqtaq kay implante por ejemplo kan riki wawqinchikkuna mana puriq kamallapi kaq o sillallapi total wawqillaykuna pallaykuna paykunapaq siriki kay nichkantaq imaginatas kay implante de columna vertebral funcionan implante electrónico chakata hinas ruraron porque seguramente perdes kachkan binachakuna chay sistema neurológico nisqan chaykuna perdes kachkan hinaptin riki perdiptin imaynam kay qhawarichkanchik qaqa ripuykamuspan ñanta ñitiron chakata ñitiron postitapas teperon chay cablecuna nisqanchik chayna riki kay unquy accidentewanpas imawanpas teperon riki kay wasachanchikpi chay sistema nervios nisqankunata entonces chay riki kay implante electrónico nisqan riki chay perdisqata allichachka hina allicharon chaynampas nisunchik porque kaypi nisqan kay puente digital kunanqa riki mana chayqa ima niswantaq kayta cable pisachka hina kay cementowan pisachka hina o yisachka hina mana chaynachu sino nichkan wawqillaykuna pallaykuna kay cerebronchikmantas conectaykuron desde con médula espinal chaymanta chay
maychapim kachkan chay perdisqa chay hawachanta riki chakata ruwachkajina chimpacharachin, porque kay columnapi riki chaychapi chaqanichkanchik kunanllapi chay sandia lawapis qajaripuyku ñanta perderachin nispa chay ñanta perderachuptinqa kachkan iskay alternativa huk riki alto llanta chaka ruraruy huk ñataq riki hina chayta limpiay. Entonces kay columna vertebralpipas chayna niskanku huknin chay limpiay, pero limpiay riki mana igualllachu kidanqa. Mejor chakataña ruwarusunchik altuntaña tenga hinalla chayqa kakunqa perdesqa, pero chakata ruwaruptikiqa ya kanqaña transitabilidad más o menos chayna hina rico wawqillaykuna pallaykuna. Chaqa nichkan riki chay zona lesionada ninqa chay perdesqa kachkan chay chantas pawarachin nispa chaysi riki llamkan kay inteligencia artificial nisqanwan. Ñaskay 2025 atapi hayna wata 2025 atapi paykuna ña huko runa chay parálisis total mana parálisis parcial, o sea total kamallapi kakuq mana kuyuqman churarunku hinaptinsi huk punchaw chayllapi puriyta qallaykusqa, huk punchaw chayllapi. O sea, kunantina operaronku hinaptiriki samachaykunraq riki chay operación chay sanuyachaykunanpaq chaymantaq pagarintinmanqa normal sayarikurusqa purisqaña wawqillaykuna pallaykuna. Ari como kayqa investigación científica manaraq kayqa riki mercadoperaqchu manaraq riki hospitalpi churayku implantita nispa ninapaqraqchu kachkan, sino que riki kaytaqa chay practicallataraq rurachkanku. Principalmente voluntarios nisqanpa huk wawqichanchik voluntario presentakuykurqa total paralizado manaña puriqa riki aunque purinki mana purinki igual pues, con tal que practicakunankupaq hinaptin chaqaya kay implantita ruraykuranku kay Mayo Clinic y Centro Suiza Neuro Resort nisqanpi riki wawqillaykuna pallaykuna hinaspa chaqay riki total chay parapléjico ninkumi mana chay puriyatiq chayta purirachisqaku wawqillaykuna pallaykuna payqa purinmansi corrinmansi incluso nadanmansi nispa richaykunan kay ciencia avanzasqanman riki chayamuchkankunan kay IA nisqanwanqa hastawanña wawqillaykuna pallaykuna hastawanña kay ciencia avanzachkan chaymiki chay peliculakunapi hawanchik runakuna chay famoso Robocop huk película kachka a veces más kaykuychiki chay peliculata chay YouTube nisqa o hina Facebookpipas chay Robocop chay riki runapa uman robotpi chayta sutinchanku Cyborg, pero achka clase kayqa huknin chay Cyborg nisqanqa totalmente kay kunkamanta uraymanqa hasta ñawinpas siminpas totalmente robot umachallan cerebro humano chaymi chay Cyborg. Wakiqñataqmi riki simplemente kayna implantes nisqankunalla riki y chaykuna kanña peliculapi, pero kay peliculakuna kunanqa realidadman chayachkan. Chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna creador de Twitter país riki qishpirachin huko kayna parlanata chay chat nisqanta bichat sutiyuqta chaysi mana internellawan funcionan mensajita mandan mana necesitancho internet mana necesitancho saldo nisqanta chay York creador de Twitter país riki kay aplicativo experimental de mensajería instantánea nisqanta riki rikurirachimun kunanqa kay WhatsApp, por ejemplo WhatsApp mana saldo kaptinqa funcionanchu saldo kanan dato ninku chayniki kanan kay internet kanan manachu kanqa chay internet manachu kanqa chay saldo hinaptinqa mana funcionanqachu riki wawqillaykuna pallaykuna, pero kunansi riki kay wiraqucha ruwarun kay bichat sutiyuqta chayqa mana necesitanchu kay internet nisqanta basta que chay teléfono que existinan
incluso chay mensajería funciona a través de Bluetooth. Chay Bluetooth intakamas hasta distinunca chayang man ning waujilegona palegona. Incluso kay penichkan no necesita número de teléfono ni SIM maya mena tenga. Imagínate chay mayman chayanang dapas yachanga seguramente con con el arroba eso se jare que chay clave que cancha clave le que kichanki. Por ejemplo, hay correos electrónicos, hay tipo correo electrónico caiga, pero mensajero instantáneo tipo WhatsApp, tipo WhatsApp. Bueno, hay avanza tinga y con apas recurrir mucho. Chaya tarico con apalegona, ñari manchikña aichatam fabricachkankuña laboratorio fabricapi. Manaña rike chay laboratorio pe aychaja nisitangñacho vacanacanata, hualpanacanata, juinacanata, alpacanacanata, ima cuchinacanata ni chaluanatapas, ¿no? O chay imainam rike tanta ruana equipa harina on chapo y con unas pujuca y caramo, unas wiñare con gamo wiñamo mira chayna chay células madres nisjantas riki chay laboratorio minay con chay mañata riki miku chay gachinko todo químico chay sopachata rika o lawachata miku chay gachinko puro célula puro química di chay riki poco y tajalla koi con tachata natin chay tañata kuchumuchkanko y naspa aychataña riki ranti kuchkanko. Sabor pollo, sabor res, sabor chancho, ima sabor chatapas. Claro, primero chayan pega mana sabor neoxi se mosca. Total, kasgarike mana asnajena. Chay mandaña chay aicha asnaichan tarike jaiparon con aspachoraron chay taconanga tinda conapi. Principalmente Europa, Estados Unidos, China, países desarrollados, nisgampe, ranti kuchkankuña. Seguramente que hay Perú, pipa, ranti ima kuchkanku, aychakunata, hatun supermercados nisgankunapi, mana cuenta tukuspalla ranti ima chkanchikñapas, quizá. Pero no ancha kaya kuchupe jareke oveja chanchikta, joy chanchikta, alpa chanchikta, kuchichanchikta, nakacha kuchkanchik, kunams kay Semana Santape, chicharrón, añado chicharrón, trucha, o vinchulape, trucha. Hay chanchikuna kaya kikinchik peinalla, juichakuna toibachaconcha, nakay karenchi, chay mana problema cancho. Pero kay hay chagariki pankoyan kay tindakuna perantikunku, pelegona. Principalmente kay bistepak, principalmente kay lomo ninku chay ruanankopak, chay nallatagriki chay imbutidos ninkuchu chaykunapak. Mana chayllacho, manacho chay tanta chaperik chay hamburguesa nisgantoranko, chayñata chay carnes procesadas ninko, anchaykuna pewaujilegona pelegona chay merike sotin carne de cultivo en laboratorio, ¿no? Entonces chay existichkanña waujilegona ña existichkanña, ñas iskaychunka llaqtapiña existen chay aycha. Jaina atacono villargaykichiña aunque hay llaqtapi ñaranti kuchkankuña gobierno pones autorizar con nispa. Pero como chay aycha mana natural cho como transgénico chaqayrikao hasta causa imanta una rimanchikao chay chay causa y chay OMS ninchi chayrikao totalmente chay ukuchan cambiasja genéticamente modificado ninjik chaykunata laboratorio pero amonga cruce nisqantoramonko a nivel genética manarike injertaspacho manarike parchaspacho principalmente injerto chike achka clase o mana cruzachispacho mana sino que a nivel molecular, a nivel celular, a nivel genético chayta ramonko chaymiki chay transgénico entonces chay causa y pichayta onda kuna taña uyarir ganjiña y chay mikuykuna ninko como mana naturalcho mikuyta mikunkichike saksayta saksankichike pero mana alimentucho chayqa
como químicamente manarike naturalmente rasgacho hasta wanja un hochikon nichkanko awqillaykuna pallaykuna chaysi Europapi iskay chunka llaqtakuna nikaramun manam kay mikuytaqa mikuswanchu naturalta mikunanchikqa nispa chay llaqtakuna chay gobiernukuna cuentata hukuchkankuña kay Unión Europeapi hinaspa prohibichkanku porque sichum allin mikuykanman chiqapta pone alimento kanman nate hukchuy prohibinmanku mastachique mirachinmanku pero como kay causa kay aychaqa mana naturalchu y kay transgénicamente chay modificasakunaqa tanto causaypas mana naturalchu y causaypi kaspa aychapi kaspa ima productopi kaspapas chayqa unquyta apamun chaysi kunanqa runariki tukuy imawanpas unquqllaña riki unqulillaña imawanpas unquchkanku astawana chay hampikunapas mana sanuyachikunchu no calmantilla puro negocio riki wawqillaykuna panichallaykuna chaqay imaynata ruranku chay aychata chaqaya niskanchik chaytaqa laboratoriopi chay células madres ninku chaykunata riki animalkunapata huñurunku hinaspa chaypi a nivel celular nisqa mikuchinku o hinaptin chay pujun riki chaqay niskanchik chay tantapa manachu chapurunchik harinata nayuqta chay levadurayuqta pujukaramunqa wiñakurunqa chay no wiñakamun chaytañata riki kuchuspa rantikamuchkanku chaymi chay cultivo en laboratorio de células animales ninku riki wawqillaykuna pallaykuna y chayta nishkanku manam kayqa allinchu kay medio ambiente nishqantapas qachachachkan porque chay maquinakuna mana riki limpiuchu si bien es cierto mana kay limpio mayllanamantachu sino nishkanchik siempre kay consuminqa chay energía nisqanta y siempre consuminqa riki chay licuado imataya chay licuado torwakunkupas chay celulakunawan mikuchinankupas y chaykuna riki chay residuos nisqankunapas hachachan ninku riki wawqillaykuna pallaykuna wakiqa chay erakinakuyta kachkan riki wakiqa nishkanku allinmi chay mikuyllaña kachun principalmente empresario rikaw empresariokuna nishkanku bueno allinmi chay riki negocio ñuqanchikpaq chay aychallaña kachun manaña uywanqakuña nispa justamente agenda 2030 nisqanpi kaymanta rimarqanchik hinas nirqanchik prohibibunqakum hastapas incluso Europapiqa chaqay Españapiqa hasta wallpakunatapas ña sinsarunkuña Peqa imapaq chay wallpa uywasqaykita chay sinsup willakunayki mascutachu runtunanpaqchu mikunaykipaqchu a veces chayman chayachkanku chay control riki imaynam chay allqucha wañuchay prohibido kay Perupipas allqucha wañuchay prohibido miki carruykuna a veces sarurachinku tenga chay carro saruqtamika hasta cárcelkamara apaykunku chay nishkarqanchik timpuwanqa riki chay hasta huychanchik kuchichanchik alpacachanchik llamachanchik ovejachanchik vacachanchik toruchanchik imachanchik uywakusunchik mikunapaq wallpachanchiktapas tenga con prohibiramunqaku hinata manaña nakasunñachu puro mascotallaña kanqa mascotaqa riki uywachakunallapaqña mana mikunapaqña nakarunki va a ser sancionado kay purun uywachakunatapas puntataq uywanam kaq luruchakuna no sé imachakunatanchik hapimuqkupas hinaspami uywakuna kaq kunanqa chaykunapas prohibisqañamiki y sichum uywanki hinaptinqa padronakunayki controlanayki hamunqa hawanqa allin uywasqachu manachu mana allin uywasqaptin quitarusunki aparunqaku chay naturalezaman medio ambienteman kutiykunan chay problemakuna riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kay aycha ruraypipas igual chayna rikachkan problema imakunan chay chaqay gases efecto invernadero chaynallataq riki chay huella ecológica chaykunam kachkantaq riki kay aycha artificial ruraypipas nichkanku bueno chay perakinakuy kachkanchaqa nichkanchik rikaw wakiqa allinmi nichkanku wakiqa manam chay unquchikunmi manam allinchu nichkanku chayna rakinakuy kachkan kay
artificial aycharora y pipas. Bien, ojelegona palegona, lengua que lactacona riquiña cuenta tu corospa preve muchcancoña. Kai kamallariki conan kai tutapaj. Ojelegona palegona ña ora cheramon ña ripuchacoson pachacoson pajaren garik sábado. Gloria, felices Pascuas, ojelegona palegona. Tucuycuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyarihuay, Zapapuncha.